Dolamara Habar Congressman BJP asong along Chibaong Don Haruki. Pini 6 March 2025 lakhain korachok Durbaguri angkang Dolamara Habar along Congressman BJP along Ongdon Armu Chibaong Don. Pelang Army pen Congress along Kedodon pen Jat Ason Arat Apang Chikoy Piason away. Maselang lipu matha pami ben si Sarkar along Sudunang Jipu Gamatha Jok Don Haruki Arat Bupat BJP along Chibaong Don. Rason si Ronggrup along kaching tur pendang lok, ason skim BJP Sarkar atong kiklem kimi, teglong si Sarkar kido along lodo ng jipu matha alang litung jipu ogdun pamilo. Tangte IPHLC at haji katharap naman iladang ku kuando lang ma. IPHLC Sarkar api, lapenon IPHLC asong pendang jipu ogdun duo lang laki, mo apor si tanpo. Dolamara pen berdapang dakwan ronjit kuro ni sa hipon partyang lang. Dolamara konsensi angkang along Dolamara long Kensing inti Harohat LA Abarin APSLC secretary lo alang leadership lapen ke Daniel Teran alang vice president lo Congress alang itu leadership bang Harut Roksira bang Li Adom Atumpini APSLC lapen Congress pen COC alang itu BJP lo cukup apa ni itu kami yang kompeten ini kita Dolamara lo aku tu dah lihat ni long bang tu lo Don Haruki dak do Dolamara konsensi si Don Haruki dolang tapi ni nang lidung dia lo tu dah biasa ni cingki je tahan lah alang tu ke mar kafe kami si alang tu mangke BJP long cukup apa alang tu lang ini na tu thek long lo ye dak karbiang long nilipan ko an mala social media long ahok pinalam akoy nang pikap ko an ma an bangsi APSLC la pen congress atum COC BJP long ban dim karbiang long lo na chupa ko na tu thek long penap ke dak morjan konsensi lo penap ke la ke homsi konsensi penap di si ban ke la ke konsensi penap di la ban ke tenam ni ban ke la amreng konsensi lo la pen konsensi si dam bompo doram la konsensi te cheng lo along tindame APSLC la pen congress COC ni tum BJP party ni te tin karbiang lo sar la buhura long la le tum kalbing long along le kisuman bang soban non driver dengan kijol pesan ni ini tum ke karbiang autonomous council pen ke la ke pilong le pusin tum chepera ya bang khai phan long le pilong le la pen yong si dak piji pulong de karbiang autonomous council pen permission ya nang alang tum dunia be le la ke chin ne alang tuang bong alam sida yong si mane yong si son ke jor do pulong ke na tum ta le tu phan isi approve nang pino apa ni tu mandala so bang ke inside sir takte borole lapen dimahasu ke 6 area tet appointment pi bom lokar benglong dakar benglong autonomous council dan itu prabjin pen advertisement ki pije phan chief minister pen am sida kar benglong wang ko tum ceraya lo minus saklang lo prabjin pen advertisement takte sir 6 area ke पंचायत के थोड़ों ले मते भोट जो लो पंचायत इलेक्शन के आवेदक के tapi karbiang Dolamara konsensi yang kangalong that 36 village lapena dor pagri la 36 arong amana adondo hola tumke dual voters la sohor bangke la so panchayat ada KPB ko bangke joiraming leng CM gitu hosi hola sohor kibi la sinile tum bangke non team karbiang long mate BJP party tumke dake ladak 12 voters ke dotum ke la 36 houses atum mang ke dak karbiang long situ nangipu la soteng pen asama chief minister ni tum parisi committee seng lo la soteng pen tum da nonna pranga bang ke la dak karbiang long cheban cheban si poli dor bagure la konsensi ar lo la CPM dike road la SOPD la to tangte la ke tangte ana mukhan tum blacklist ka pakuri toilo la pen ke mama ke claim kle ana tu man incomplete final bill PJ palsi hukum pian PWD along stame Jokomara tum cewang we 100 ang bong pen 40% tum cewang chol atum lasi
Nah, durwar bagurang kan pulang lah. ni tum lah action nanti. Kadang deh. Sir, nanti lah medical staff tu lah CSO avila lah durwar bagri konstitusi lah mungkin. La kawia porsi ni tum non dak staff nangji pu hanglo doktor, lapen nurse, lapen kapre la so kijuma mukha kan tum state government pen doktor pen pura lang ta pratin lang. Sir, lah dahiri modern hospital lah ya ambulance ke hang kena anjir dengan Ambulance ke hang kawian mang ni tum lo pielo lang pratin lang. Oh, sir, itu lah. Ada mondor tu tangkap ke hang. Jong se mondor tum jong se proman do pulong te apro pilo pulong te nang than do a video recording ma no la pen ka sakur teng than. Lah kohora suel IP apa nak ke ini tu Bulaga district sasi mandel sir lah. Bang tu kan ada ni. Bulaga district man me ada kya lage ni tum na da ke 10,000 for 34 square feet or tumalong ase tumalong leke naam ta jumje tumalong leke bangalong si kithidun na tuma thano lage monili Sartang de de. blong te dang media pang dang nangelo nang tu bang no kar no to mas council ambe plango ye tumalong leke 10,000 for 34 square kilometer Tade sir la de 6 May 2025, Lason si Pini Lakha 26 number Durbagori MSC constituency ki parlo Dolamara along BJP mass joining ajay mek kedengpon along school kikim sita may ingpupon tanglo. Lason si Pini Lakha 26 number Durbagori MSC constituency ki parlo Dolamara along BJP mass joining ajay mek kedengpon. Bangso amay along aluhyaman pen kachitong dun. KAC Kichari Pon, Dr. Tuliram Ronghang Lapen, MP Amar Singh Kiso Lapen MLA Dorsing Ronghang Lapen Anparta, Ari Asang Hua Tumchitong Dun si RDP Dun. Lason si non malom eleksyon matikilit aporte bokong pupu a party Chivung Chisan ason si Tupono. Lason tak si pinilit hoto Dolamara along APHLC Lapen Kongres sa Panan ning kachithea vedet ajok, pinanganang munit BJP along Chipo Okdun Lapen, laso along non head jong Kimpon, Gonpot Bostia Dun head, Boys School Kim Kering, Patangpon ajok, CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen ajok, Ingpupon Tanglo.